Ukhona dokotela wami? Ya, eNatal kuyabheda futhi. Ya, eNatal kuyabheda. eNatal sigadwe kakhulu mina nje ngavele ngavula ikhampani yama-security yama-bodyguard mangidlula kuyacaca ukuthi hayi no udoktar mkhulu odlulayo uyabona nawe ukuthi uma behla abafana abahlome kakhulu and umuntu ogadwayo yimi nomzula esigadwa ngempela yimi noKhehlelezi. Manje abantu babona ukuthi yena ube nithumela ama-bodyguard wakhe straight. Atangeka vele yena and naye utrainwe yimina ngomsebenzi kukho konke okuningi utrainwe yimina benginaye nje ngisemamboni singena emamboni sawungena emajipanda ngangena eZimbabwe ngabuya. Uyabona manje le mpilo ayiphilayo madoda ophila ngathi usemateksini asikho emateksini sizinyanga. Yini kahle kwenzakaleni kwenza indaba kunepiano enilishayile inkwenza yini iqale njalo lento. Ayi angimazi lo mfana angaze ngihlangane naye mina lo mfana seloko nje ngazalwa angaze ngihlangane naye ebusweni. Uyabona into engiyibukile mhlambe M2C lanto abantu mina bengimemeza ngapha ko Gauteng ko God ngazobizwa iNanda FM ngakhuluma eNanda FM ngazobamba imhlangano nyana bengizongena kubo Gagasi ngengabamba imhlangano nabo labafana osiduduzo kubo KZN1 TV ngoba iminyaka babeke bathumela abantu bazothumela icrew izong-interviewa ngapha eGoli yangenzeka i-team lena ya-retrenchwa nge-COVID so ngase ngizoqala futhi siba nenkulumo zabo ukuthi ngizongena nakubo so lo mfana uye wabuka wathi lo muntu